A delegation of contractors from the Public Health Engineering Contractors and Suppliers Association (PHECASA) met with PHE Minister of Meghalaya Marquis N. Marak on the 10th of July 2024 to present their demands concerning Phase 2 of the New Shillong Water Supply Scheme aimed at distributing drinking water to households in the state. The president of the association, Robertson Lamare, stated that the 1,062 crore allocation for Phase 2 should be awarded to local registered contractors. He highlighted that Phase 2, with an allocation of Rs 538.44 crore, was given to companies from outside Meghalaya due to local contractors' previous inability to undertake the work. Speaking to the media, the association spokesperson Gilbert Lalu noted that Phase 1 is the first implementation of the scheme in Meghalaya. He emphasized that all involved parties should be held accountable for any errors, countering claims that the local contractors lack the capability to manage the project. Kalau berstart mana kali yang dulu belum bersimsia, akba kilokan terus berok ke kilo kamlang. Ngakum bakal mentah buat neki kam la syuar baik periuban sebar. Tinggi wanang ni ban persumu akma dulu bayar kan ni kan New Shillong ka Phase 2 wa kikam berok di ban ai yaki local contractors. Hoi pi kalau kerja kalau beli mo. Kesem ki company si bana baru tang mengi ki kontrol bana po. Jela jong inum lai ki bun ikam ki ba ki peron kam ki makin si ba ni nang ni po jela jong ni padon. Tendai habis bukan ni kebantahi imla lat ni companies tendai ai mengikan bat ki beri pok sarkar ke peniat ki different department kalau mai ba ki kam ki ba ni ki local control ni la tikin subhaban ai sengi ki mal ngiru register bat ki department oper tikin ai lak lang ngi kontraktor mal ngibun ki class 1 control di bala menteri ki kam tendai ku mangi ka principal ki jungi kalau mai ba ya ki kam bengila ki ban ai sengi ban pihak lang ki kam dai ke bangimla ngi oi pi gim kwa dai kum kene menta kemasan sepak lotam dai kaba ngi dumla nilai kan syai bar kibor bangalore jok PhD department la pan syai ngi bangila huni ki percaya joki mar bahaya kan ya kam ni la khat ki firm panabar bikin le mar tong pakadai ke sin ke bandingkong tam ko ke jela joki kadung long kum kamau khang hi kani de ka first time ko state jungi baki engineer skin experience kan rekam de kan utam ni kalau jingi ngi kontraktor la dan nyimyo ban supervisor ki babiang kadang syam jingi tingi ru habide bakadi matangi sohun tendai kan ya ke syar gol batam ilaikan iki bakadi ke Phase 2 kita alat pat control jungi nama dei involve ki pipelines ki reservoir ki tang kini kita ibon ba de kini pat kini step by step kita alat pat contractor jungi oh ya bini bini la submit ki presentation hai minister program MN Marak dia bana kalian jungi ru instrument ba ila simkia ba ila kular hidu ba oh ya kan ke Phase 1 te kuma apply tip hi kadai ki sya bangi dumla bangi de ke sin baningkong du apa kejala jungi pilokam pada kalau sukses tu pada ka buram lu iki engineer jungi ibana kejala jungi mat nomor ba company ni firm upana baru hapsim ka jikit clear raja iki ni ke Phase 1 te tadaw kalau jungi iki ibana po kejala jungi mangi dumla ti hendai pada nak kalian juga ulah simkia ba ya kan ke Phase 2 pat munle mangi ong bat nilai presentation ban istrat abi de berkata kenapa kalau kala ai kamai jampan iki kontraktor sebro Phase department